karierna pot na Unicredit banki se je začela s prijavo na razpisano delovno mesto preko študentskega servisa. Znotraj enega leta pridobivanja študentskega znanja se je v diviziji finance odprlo prosto delovno mesto. Ker sem v omenjeni diviziji pridobivala študentske izkušnje, sem se na ta razpis tudi prijavila. Za nadaljevanje karierne poti na Unicredit banki sem se odločila, ker je mednarodna banka, je veliko možnosti pridobitve in nadgradnje znanja, možnost napredovanja, možnost delovne izmenjave in timskega dela. Živjo, moje ime je Taja in sem začela svojo pot na Unicredit banki Slovenije kot študentka v rotacijskem programu. Svojo karierno pot sem začela oziroma nadaljevala na Unicredit banki Slovenije zaradi tega razloga, ker se mi je ponudila odlična priložnost, da postanem analitik v oddelku ključnih strank. Having my master's studies come close to an end, I decided to look for some student jobs related to my field. Early this year, I found the opportunity in Unicredit Bank. Not being selected for the exact analytic position I applied to, they contacted me briefly after for a new opportunity in analytics in the HR department. Looking back, I realized that this position suits me even better than the one that I applied for. For almost a year working as a student in the bank, my colleagues approached me and told me they wanted me to be part of their team, so I gladly accepted. Pozdrav svima, ja sam Vanda. Nedavno sam se zaposlila kao analitik u banci Unicredit. Pred time sam radila 6 mjeseci kao student, te nekako bila zajednička odluka da mi se ponudi redno zaposlenje. What I like the most in Unicredit is the atmosphere at work. So no matter how hard working day we can have, I know I always have my colleagues to back me up and to motivate me to do better. The international culture in Unicredit is also a big plus for me. Pri Unicredit banki mi je všeč predvsem to, da je del mednarodne skupine in da vsakodnevno sodeluješ z ljudmi iz drugih držav. Prav tako pa mi je posebej všeč moj oddelek, ki je vedno pripravljen pomagati. Ono što me privuklo najviše banci je susretljivost ljudi koja mi je bila već prikazana samim procesom zapošljavanja kao studentu u februaru, jer jednostavno to je bilo za vrijeme ovog velikog lockdowna i ja sam bila u Hrvatskoj i bilo je izrazito otežano prelaziti granice, tako da su se u potpunosti prilagodili meni i organizirali cijeli taj proces online. Ta susretljivost ljudi mi je bila samo dodatno potvrđena mojim daljnim radom ovdje, tako da koliko su ljudi zapravo otvoreni i spremni voljni pomoć i dijeliti znanje. I nekako mi se to čini najbitnijim, da su ljudi s kojima svakodnevno dijelimo prostor dobar tim. Naravno, bitno je da je posao zanimljiv, ali to nekako onda dođe kao cherry on top. Študentom, ki iščejo svojo prvo zaposlitev, bi želela sporočiti, da se predvsem osredotočijo na podjetje, kjer je možnost pridobitve čim večje količine znanja. What I would recommend to students is to start working student jobs as soon as possible, especially from their field of study. And by gaining that practical knowledge, you will really know what you want your future job to be when you finish your studies. Študentom, ki iščejo prvo zaposlitev, bi svetovala, naj se ne bojijo zavrnitve in da naj sledijo svojim interesom. Tako da svakome bi preporučila da se pridruži našoj grupi i da zapravo ga ne smije biti strah pitati, jer samo se tako gradi i dijeli dalje znanje. Unicredit Bank Slovenia is a great place to work. It's also a place where you can expand your career in all possible directions. No matter if you're interested in area of finance, area of business and sales, marketing, human resource, IT, you are welcome. We like to see in our candidates
openness to new experiences, challenges, curiosity, willingness to learn. If you have those components, you're more than welcome to join us and feel how it's to work in the most diverse banking group in the Europe. Po mnenju naših zvestih strank sta osebna obravnava in odnos, ki smo ga zgradili z njimi, tisto, kar nas loči od konkurence. Dobri odzivi strank in skrb delodajalca za prijetno delovno okolje, pa tudi nas, zaposlene, dodatno motivira za pomoč strankam v vseh življenjskih situacijah. Prizadevamo si za odzivnost, učinkovitost in širok nabor storitev, s katerimi lahko podpremo stranke pri njihovih ambicijah. Dobrodošli v UniCredit Bank.